Достар, ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Базар Аламы каналынын катталуучулары. Бүгүн 9 март 2025 жыл Чүй-Улусту Сокулук району Сокулук мал базарындабыз достар. Биринчи чыгарылышта бул жактан койлорду тартып келдик. Эми экинчи чыгарылышта бул жактан 1 жашка чейинки эркек ургаачы торпоктор тартып көргөзөм достар. Жайлоого жана тоого жиберем. Ошолордун баасы канча болот атат экен деп ойлонуп жүргөндөр ушул видеону караңыздар достар. Сиздер только лайкты басып колдоңуздар, каналга катталганды унутпаңыздар. Рекламалык кызматтын номери 777 84 96 48. Биз анда видеону баштадык. Сиздер только лайкты басып колдоп туруңуздар. Бака сиздикеби? Канчадан сурайсыз буларды? 60 миң. Бунун жашы кандай? 7 айлык ургач сырпок мына караңыздар. 60 миң. Наркы сарысы да 60 миң. Бул да 60 миң. Базар канча берди баа сурадыбы? Канчадан? 51. 55ден бересиз го дейт. 55ден. Ушундай ой, а? Мисалы мен да сиздин ордуңузга өзүмдү коюп туруп эле ойлонуп атпайм мен. 55ден болсо берем дейт. 60 миңден. Так, где-то 1 жашка жакын. Так, бул жакта основной музейлар. Эми маяктан баштайбыз. Кишилер көп. Так, основной музейлар. Вайки, очень майламасы. Ассаламу алейкум. Кандай? Жакшы. Бул швейц го дейми? Туркман. Бельгиец бе? Энеси германский швейц. Канча айлык? 2 айлык, оң караңыздар. Мүйүзү чыга баштаптыр. Так, баасы канча? 95 миң. 95 миң. 2 айлык торпок. Порода бельгиец швейц аралар. Байке. Эркек бургачу, эркек экен. Мага, эркек. 95 миң десеңиз, базар аламы. Канча сурап атат базар баа? 85ке берген жокмун. Бербедиңизби? Мына. Мону караңыздар, 85ке бербедим деп. Бул жана койлордун арашанындай дегендей да бу. 95 миң. Базарда тыгылын. Так. Байкалар кайсын саттыңыздар? Сатпадыңыздарбы? Булар канчадан? Мына жигитти карай. 45 миң эле. Канча? 45 миң эле. 45 миң эле эркек ургачы. Ургачы. Канча айлык бул? 4-5 айлык. Ургачы 45 миң. Базар канча берди баа? 39 берди. 39? Мына келесиздер. Жакшы. Жакшы. Олар эркек бургачылар беке? Эркектер. Канчадан булар? 48. Суралышы. 43-44 болот экен да? Ушундай баалар мына. Так, мына көтөйүнөм. Так, могу арга. Байка алдыңызбы аны? Жаңы жип байлапсыз го, а? Канча сурайсыз ба? 50 миң. Бул где-то 1 жаш болуп калган го дейм. Ургач, а? 50 миң. Ама алабука кимдики? 60 миң деген болчу. 60? Бул сатылды мына. Жок. Эгасыма ташап койдум. Эси калтырып кетти сага. Алабуканы сен байлап койдуң бияка. Келбей койду, азыр келем деген бойдон бир саттым. Сатып жибер. Ай, сурап. Жакшы. О, ургач эркек байка. Ургачы. Канча сурайсыз ба? 55. 55 миң. О, жакшы экен. Уй боло турган. Өзүнүн ала топ парадан экен, а? Ошондой жаза керек. Базар канча берди баа? Азыр эле келдим. Азыр эле келдиңиз. 55 миң болсо бир где-то 50ге берсеңиз керек экен. Оюңуз, а? 53. 50ден жогорубу? 50 үстү дейт мына. Эки 40 үстү. Сиздики 40 үстү. Сиздики канча байка? Биздерге ошо 55. Бул эркекпи? ургачы. Ургачыбы деген. Эркекпи дедим го. Бул необычный экен. Светтер. Так, бул да. Ала швейцтен экен, ала швейц. Макул. Ассаламу алейкум. О, төртөө бир баада окшойт, а? 48ден. Булар эркек ургачылар? Эркектер 48. Булар канча айлыктар ошондо? 5 айлыктар. А, мо чоңдоручу? 75.
O төртөү 75'ten biliyor разный. Төртөү 75. Булардын жаштары кандай ушунда? Жер жашка чейинки. 7-8 айлыктар мына. Или где-то 8 айлыктар. Аласы парода кандай мı? Симентал билбейм дейт мына. Жакшы. 75 миңден. Так, мындан кийин тиги мозолор тартып кетебиз. Mozorlardan keyin anan uylар жакка барабыз. Assalomu alaykum. Buchoq qancha ekan? 75 to'g'ri. 75 ming. Tüy qancha? Al menkimiz. Bunun yaşı qanday? Yaşı 1 yaş. Yaşı 1 yaş. 85 dediniz, 75. 75. 70 berip atat ha bu ha. Жақсы, мына хадяк. Buchoq, тоого, жайлоого дайындагандарға. О, Фейсбуканы караңыздар достар. Уруктукка жарай турганда. 75 миң мына. Алабука канча болду ака? Алабука канча болду? Ошол 75. Бул да 75. Бул жашы кандай болуп калды? 8 ай, 9 ай, 1 жаш. 1 жашка 1 ай болушу, 7 мушук болду. 1 жашка 7 элек, а? 75 миң. Тоого чуркап чыга тургандардын да бул. Секрет. Текенин каны бар. Текенин каны бар, так, жакшы. Бул канча айлык? 1 жаш болду элек, а? 9 ай. Кабары жок эле, базар ааламы деген. Алам базармы? Жакшы, мына. Ушундай баалар. Мындай этеге баратат. Шеф, канчадан болду турпуктар? 58 ден. 58. Мына достор. Базар ааламы. Базар ааламы. Так. Жакшылап тартпайсың деп урушашылар мына эке. Басканга кыйналасың бул жакта. Бул ала бучок го дейм, а бука. О, точно бука экен. Ала бука канча бул эми? 68. 68 миң. Сатылдым деп булар. 65 ке жетишет. Серик 65ке караса. Бул да эркек да. Канча 9 айлык, 10 айлык. Ошондой эле. Где-то ошондо 65ке кетти. Мунусу сатылды элек аласы. Таза. Өзүнү таанийм дейт мына. Денсаулыгы таза дейт. Жакшы. Так, бул жерде булар турат кунажындар. Ассаламу алейкум. Баке кунажындар канчадан булар? 90 миңден. Палтарашкалар го дейм, а? Еткеби? Етке. Мына достор. 90. Базар канча берип атат буга? 82. 82ден бериптир. Мынаке достор. Бул негизи етке кетет окшойт, а? Же тоого жарай булар. Етке. Тоого да жарай тургандай. Жакшы. Номер калтырбайсызбы? Так, могулар кимдики? Ya baka kançadan bunlar moğollar? 78. Bari erkekler. Bunlar 1 yaşka çeyinkiler ha? Torpoktor 1 yaşka çeyinki. Parodular 78 minden. O 3 oy kança taksır? Assalamu alaikum. Kançadan sırayız? 53. 53. Bunlar erkek urgaçı. Urgaçılar eken bunlar. Где-то 7-8 aylıkları değil mi? 53 ming. Tak, maqta ondaylar var ekan ham. Buni kecha da tartib ko'rgazganmiz. Maqta bor ekan da. Assalomu alaykum. Aka. Ular urg'achilarmi? Keteme boldu bu bir. Büt bor urg'achilari. Bag'asi qanchadan ham? 85 ming. Kecha boshqa videolar bugun qayradan so'raymi? 85 mingdan. Bular Saratovdan kelgan, ha? Rossiya Saratovdan kelgan, ha. Shunday urg'och qunajinlar 85 mingdan. Yaxshi, hozir nomeringizni so'raysiz. Nomerini bilasizmi? Bakam, nomer aytib qo'ymaysizmi? 552 78 0552 78 88 88 70. 70. Bunaka. Так, çalıp soracağınızlar болады dostlar. Mına. Bozardın bayağısı. Qarаңыздар. O, Allah qunajın kimdiki ekan?
Эже сиздики bu? Так, ну негизи жок экен. Süt багытындагы. Жакшы. Бул жанагы. Торпок экен. Аяктан сурайыкчы. Ya bayka kançadan suraysiz bulardı? 50 suradan bayki. 50? Erkek urgaçlar? Urgaçlar mı? 50 mingden. Suralışı. Letta 45 mingden bolat ko deyman. 48'den bolat. 50 öter kaçacak. A kançadın 50? Magazinski bazı 50'den eken. 55 sura atar. 55 ming sura atar. Ne güzel. Жақсы. O tüzülgen mukalardı surayı bize. Sağ assalamu alaikum. Bular sizdiki? Kança baş bul жерде? 12 baş. Жаштары қандай бұлардың? Bir жаштың тегерегі değil mi? Ben taksana ödersin. Жоқ, sizi tartпаймын. Бұлар қаншадан сұрайсыз? 75'ten bolar. Bağları 75 или болары 70? Bolar. Болары 75 миңден екен. Базар қанша беріп отыр баға? 73'ten беріп отыр. Kaç 4'ten beri taş. Бербедіңіз. Болары 75 екен. Номер қалдырбайсыз, а? Мақұл. Жөнеле қояйын. Қайсыны? Мына бұлар жалаң бучоктар, еркек торпоктар екен. Бұлар ургачылар ба дейм, а? O orgaçlar paroda. Порода қандай порода бұл? Я. Мясной порода дейді. Бұлар қанша айлық? 7 ay oldu. 7 ай, а? Қаншадан сұрап отырсыз? 48 мыңдан. Мына. Ургачылар 48'den. Kemi бар еще. Kemi бар дейді. Қанша oldu бұлар? 38 жарымдан еркек. Кичинерек торпоктар екен. 38 жарым. Жақсы. О, тоқол бұқау? O. Қанша сұрайсыз? 93 мың. 1 жаш кезет, а? Жашы. 7 ай. 93 мың. 7 айлық. Еркек торпок. Almaz bayki uyalasınız. О, бучок қанша сұрайсыз аға? 75. 75 мың. Мына. 1 жаш бол элек. Olalek. 75 мың дейді мына. Достар. YouTube. О, швец қанша байка бұл? 70 бұларша? 85'ten. Бұлар ета 1 жашқа чейінгілер. Мына ке. Прежде бучоктар. Ya bu bıçaklar kançadan bunlar? Kançadan get? 62'den. Yok men albayım, videoga tartam. Mına ke. 62'den get. Narkı çoңдор kançadan? 87. Ya. 87. 87 eken. Kurup. Bular satılıp ketti, kede verin dedik. O semiz kullanıcılar kimdiki? Sizler köy aka bular? 80 mindən de attırlar. O bıçakты қараңыздар. Belgiyiz. Belgiyizsege monday olur. Onu қараңыздар. Sveti şunday, butları monday olur. O Belgiyiz qancha ekan bu? Satıldı. Qancha bu? 305 mi? O satıldı. 305 minge satıldı. O примерно qancha eti var ekan? Onu qarаңыздар. Tetpeyip ekan. Onday bıçak. 305 min. Ушундай баалар достор bizde. Videonu аяктайбыз эми. Сиздер только лайкты басып колдоңуздар. Каналга катталганды унутпаңыздар.